Ghana ye woman no kamea kwakwa yese se bibi ensiye aturechi bi enkoso ye dia enya de se empanifo anase womo enim de a womo nim se ade we de wose ye ede botimemfo no womo enye da eji se aturenchem no ato anase bonefosem no akoso ansa na womo aye womo den se womo etu anamon ede afahum eba no anadufa se akwamukafo ehia adriverfo ewo akwantempon eso a eyade a ekoso ewo yemeyi mupa eye no bi enenam so mama nkasim ye papa honorable Hayford ekon cancer wono ode eto a eye nananom ewo eye ensiedo enye ono kwa empenimfo bebre eni ebiemu nsusu netimemfo bebre afasa akwanya no so anasa sa akwan no so ayeden ahwe wo mokra enkwa nanso ekame akwa yese ye empenimfo ayehwehan ewo ensem no ewo esanse enka wo enwura wo edumpim enka wo everyday enunti no enya de se wo etu hu anamon na ebusuafo ene de yi edeme ne wo ekase aposifo edise bia babetu edwa afa womo anamonto womo etu ede efa akwamukafo attack womo attack ye civilians ewo wo manu emu na eno enam so emachese womo ensa aso nipa baako emu achese wono nso no that was on the 11th June wo ye na kensi anasa wo attack Nissan Pathfinder car registration number GE808811 GIMPA Fiesta stretch enkran kwantempon no also na eno na jese woto eboa kese eboa kai emu na driver no wono wenjina otimi edekoye wenye de kan asa ensem we ekoso akoso na ne ede na said esi year that was on the 11th June no ede and just nipa no mitri anye year just aposifo ensa aso umuna police of Ghana Police Service or etiki to one more Twitter page so and a one more SM man arrested for attacking a vehicle on GIMPA Fiesta Royal Road about 2 p.m. today 11th June 2021. Police arrested a man who attacked the driver of a Nissan Pathfinder with the registration number GE808811 on the GIMPA Fiesta Royal Road in Accra. Not just one more a day to one more say there a course no one more answer etime aso nipa no emune no na nam so ema dodo na ekase. All those say one more adwuma nanso so Ghana empenifo MPs ne ebiemu no so assemblymen ne one more keka one hwe na one more adwumadie enkoso na posifo nde one more ensem no etu edwana de so muchemu say one more enya countless of videos na enkofo dey to social media so say na onam GIMPA road na ya attack no we say onam ha say na attack no inte no na nam so e ma che say one more ethical steps one more de etu sana mono say steps has been taken to prevent a repetition of such or similar occurrences. However, the police are appealing to victims to lodge a complaint with the Legon Police Station, Achimota Police Station, Airport Police Station, whichever is closer to the place of incident, or across Central Police Station to aid investigation. Now just a one more HMA. Na say wa to wrenching be ato war or one person sanyoma we be ebesinu. Wa kofa sa wo how no emu ebie no ene emu be yansem. Police station a one more abobo eso no one more ebetimi ede one more ensem no akwa da one more send ebe ya one more ebetimi aye ihwehwemu ede afam. The appeal is to extend it to anyone who have been attacked on the GIMPA road to report to us. Not just say them big kind no. Wa kosa atiti ni mu anase wa go through such trauma no emu anajofa area don shiri bia no ubetimi akwa report say dey be ya wo betimi anam so aye ehwehwemu na wo motimi esi ano ekwan say dey entimi ensa ensi hu so ebim na no na dodo na eka say mo aposifo adwumadi a wo mo edie no eye ne kwan so anu wo mo ani esom ewo anamonto wo mo etu ede efasa ne ye no eho na so den na Ghana polifo eye ewo ya kwantempo no eso sanse ya kwantempo no dodo na every 789 ekwa kopemo se ade bechi 6 a.m. no kwantempo no bi wo ho no ma che se traffic street light ni so
enya de search so ubenya street light ewo honum enti enye a driver for na just one more de one headlight enenam a one more e de behwe kwantempon no eso e dia ene na chese wo bia ehunu eye kwan no so nansa wonam so a ene senti eye wonko a ena wo kwa nipa ni nye otengura mu honum na wonya hu sa wonko na wo ba waso light na chese wonya advantage no na wo no so use e de against eye citizens no enu nti dudu na esusu SM aposifo eye wo ma fo mo de eva hwehwemu a ekoso anasa bonefosema ekoso ewo GIMPA road no eso no na embenifo so ehwe etu anamo e de afa ho sem eye street light wo mo behwe na wo mo aye because eno na ema oman no anase city no anase eye empotem ho eye fe because ye dan da ye sori a na ye ka amanone yensusu yenhwe se wo mo street light no ena se wo mo eso na se eye o mo twa emfoni a eche ye ma ye hu se oman ni mu ye fe na so Ghana de ye betwa oman ni mu anado fa no na se wunya street light mpo ena wo de aka se oman yi mu efe anase se ye no ntim empanifo enhwe na wo mo nye street light na ebiem so aposifo no wo mo ede ne enya nkonkonko yesterday da ye report ansa na wo meto na mo wo mo make sure so se any vantage point bia no wo mo be me on be hwe se wo mo nkrofo be kwakwa jija ho se de be yam akwamukafo no anase wo mo to hye nipa eso e wo sam na ye me wo mo hunu se de si aposifo abegina wo mo wo mo so ebete wo mo enyoma no eso na ebusefo wadwenchefa ensemi hu enese fabra ebetu edwa e too much GH comment section na like videos na share all the social media platform esu media ene equia sikapa dasene yebusan edi ehia ebimakra